Ček. I dobrodošli u novi video. Evo danas malo snimamo kako se sa starim kormikom ore. Evo tu je gazda, brat mi. Evo vidite, to je stari kormik iz 54. godine. Evo još ima staru pločicu Ivanić grad. A gledajte, malo je mastan. Vidite, stari federi. Gledajte ovo, šta je stroj. Evo vidite, taj mali strojčić, moram se malo daljiti ljudi. Evo vidite, jedan plučić, gledajte šta ore, gledajte koliko je izora. Ali vidite šta su vrijedne snage. Evo tu ima još malo. Evo krenuo je da vam malo posnimimo kako on to radi. Vidite, ima uske kotače. Stari mi kormik internacional. Vidite, farmal. Evo vidite kako stari stroj ore. 5 brzina plus rikverc. Nema nikakve brzohodne, sporohodne. Evo ga. Mali je krenuo. Lagano. Drugom ide, gledaj kako mali prevrće. Mala zvijer. Kotačići ko od kultivatora. Ali nema veze, mali ide, to je najbitnije. Evo ga, vidite kako to izgleda, moram malo potrčati. Da se požurimo. Da ga malo snimimo kako mali orje. Hoću past, neću valjda. Vidite, mali je. Mali ne odustaje. Gledajte ga, kako roka. Stari kormik. Biće još ovakvih videa. Obavezno se pretplatite na naš kanal. Evo ga, mali još grebe nema, sve žika. Obavezno se subscribe-ajte se, pretplatite se, lajkajte video, komentirajte i tako. Evo ga, tu smo ga malo snimili, evo vidite koliko je on toga izoro još. Evo vidite. Lijep pozdrav i vidimo se do drugog videa.